Dzieci! Utata! What? A ja ti videla sam da se videla i ovo je vodovano ubeđenje. Se naviče na bazin, šta radi, a neće da pliva, nego hoće se da se baca lopticu unutra i onda popne se na bazen i onda hvata lopticu. I onda ide po ivici, šeta po ivici bazena. Ali, mislim, i onda, evo, malo pre je upao u bazen, pretegla mu glava pa upao u bazen. Ali... Teo, des?